Tak tak. Tak pencere kakıldı. Şekdene salladı, tatlımızı kalktı, ne etti? Давайте, вас выселяем. Вас, крымских татар, всех выселяем. Нас подняли, ничего не могли взять. А мамка ничего не взяла. Один Құран и документы взяла, и вот так, и все, больше ничего не взяла. 2 tane Kur'anlar var idi, Kur'anlarını aldılar. Biz çıkarırken mıkapları. Koyun kalkın kötü mezarlığa topladılar. 600-700 Kur'an'ta var idi. O mezarlıkta sabahdan akşamaca oturduk. Kazma maşını kırışı, çiçek basacı. Biz küçükler gibi atacaklar belli. По вагонам и все отбирали. Толкали нас, как скотину. Детей вырвут на один вагон, а мать вырвут другой. Полный вагон. Там сидеть даже негде было. Люди плакали, люди умирали. Наш народ это не заслужил. 2000 yılın içinde kaynetti Stalin gibi bokluk kimse yapmadı.